Jao, ništa te ne čujem, Željko. Alo, Andro, jako te loše čujem, ovdje mi vetar duva. Ujutru u 9. Da. Vaš. Ćao. Sletanje predsjednika. Ne znam, dole negdje. Ognjića nisam mogao da stignem kao što je. Kolo, Taj glajder, taj dole se koji zajem. Neki, tam i dugi. Halo, Zlatko!
ulici gdje sležimo, znaš, vidjet ćeš ljude ako dolaziš gore, koliko možeš poveti gore. Kako bi Nisam letao, tu su mi neki Da ti lansiraš. Ja majstre, da si uvijek u vojski ili ili si tako dobar pa ne daju. Nije ono, ovako, znaš, različit, ono. Na vrhu brda je kao ostalo bukvalno iz ranje, iz ono gore našte, sad se snima samo na tom rajderu. Da, na dugi da, krenuo tamo. Atraktivno, baš. To se zna. Pa gej. Pa dobro, između ostalog, ali atraktivno je. Sad dolazi više novina, ali pre do 16 godine i više sve se zna, tako nije baš, ali ima. Gore ruke moraju gore ruke, digni ruke. Mora dignut ruke. I kada pušta ruka vuče, kad dole ga koči, ide nazad, ne ide naprijed, ne poleti. Jer kad on vuče, on od straha vuče dole. Ali kad od straha, onda ide nazad i dole. Joža, ti se lažiš ničim. Ja što limer propadam. Slabo propadam. Jer jebem ti instruktora tako. Kako to instruktore ne vičeš da koči? Tekmo je bilo pa tak. Prepričava zdaj bo, pa je ljubice se dneve, pa je dan prejše, ni pa pojmo se, pa je dan ko se vreme ništa, nekaj se tu prvi dan prejše, gore ruke, Adam! Tam se neki vrteti, kam to še? Poj, si ne može potremo, menjava, ker je to boš da lahko. Ker je tu pa nek zaprta, Neki suveniri, inicijatski. One maske. Ne, nismo ono... A čekaj, jeste to za novac slikali? Slikali ljudi s vama? Da. Pa su ono kao stavili kin? Ne, danas ne staje. Ja nisam. To sam vidio u Rimu, da to rade. Znači na kao oni ratnici rimski i onako sliki su svi stojili kao ba. Pod the coin kin. Ko to kvitko more... Fotografirali su nas, fotke i u Japanu, ne se ono, tim kontinentima. Ali mislim da...
Zajedno sa Srđanom i sa Arsom smo odlučili da to napravimo i uz pomoć predstavnika opštine. Treba više da kažem o tome. Sad imamo neke poslove koje moramo da obavimo na osnivačkoj skupštini. Pod jedan, moramo da imenujemo lice koje će da zastupa u Ministarstvu za sport i sve ostale papire da pripremi i da preda u Ministarstvu. Moramo da izaberemo predsjednika, s tim što kandidat za predsjednika nije došao na sastanak u našoj opštini, a i bio je predlog predsjednika opštine da on bude predsjednik kluba. Moja ideja je to bila da on bude predsjednik kluba. Ja se nadam da se svi ostali slažemo da njega predložimo da Dejan Milović bude predsjednik kluba. U isto vreme je Imamo diskusiju. zapisniče Predsjednik zajednice. Meni je drago što su se okupili ovdje da se osnove ovakvo društvo i nadam se da ovdje ima dosta hrabrih, dosta smelih i dosta pametnih koji mogu to da odrade. Sad u izlaganju gospodina Srđana ja bih par reći rekao da ljudi koji, a mogu i da kažem u iskustvu da čovjek koga ste predložili na mogu i ovako, međutim neće on imati dovoljno vremena da se posjeti u tome. Znači, pametnije je bilo po meni, jer isto je da znači levo i desno da bi sve to ostvario. Uz njegovu svesrednu pomoć, a sigurno će vam pomoći i mislim da će vam ta pomoć biti korisnija nego da bude na papiru predsjednik i da poslije mora da ide tamo da nam pomaže svestrano, a da